Egui Tchatiama, Donu Tchatiama, Docteur W. Kumoyi. Alléluia. Let the church Maupe Rame Akatsane Glonambe. Amen. Yega dobli se sende le radio agbobe. Amen. Yadi da se amen. Amen. Gagbonakebe amen. Look at the person on your side. Pameila hadamena o pifia And tell tro him, tell pankoe her, blene Amen. be amen. And at the final amen Gagbonakebe today, this final day. Egbea Look ne at this. amen pochia na se le radio adia keke banto velia tonlia nelia atonlia keka denlia egben keka denlia gbea. Hallelujah. Amen. Amen. Eva me la gbe o men. Today, Tiensi ya carry, go. mau achonane na o na cho ya pe men. Salvation, carry, go. Dede na cho ejo Healing, carry, go. doyoyo e na cho jo Deliverance. Every kind of gadede miracle you need nukunu tonight, vovovo yo the kata mi hia Lord tiensi will ya shower his apeton blessing adoli o upon kata you ode mi aji abe in Jesus' chijaje ne le Yesu pen komen. At the final Nenye bene amen, se amen I pochia will le testify. piensi ya novinye adi Say da that se at the ble. final Bene me se amen, amen I pochia will testify. le radio aji piensi ya la Father, ma di da se fo fo. Thank you tonight Mie and da bless your pena o name. piensi ya mie yira wo You're a nko. good God, Ela a be great mau God, do me for nyoto God so enenye loved the mau world, gan enenye and that elon love keke is ale still pepe here today, lon ya flowing ekakoto in le the sasrame direction of egbe everyone. le I pray, dota Lord, amesia me gbo none apeto me will to gbeda miss the be manifestation amade of the love kento of God madokpo in Jesus' olon pe name. ya yira ya hoho piensia o le Bless Yesu pen komen everyone me to without gbeda be exception. amesia me na ho ya Men, yira women, nutuo brothers, nyonuo sisters, nobi young ntuo people, nobi nyonuo children, soreo everyone here, devio everyone amesia everywhere. me Bless la pisia pi everyone il in toji kapopo ya Jesus' mela name. mawe yirao le It Yesu is pen done. komen eva mevo So be it in ne your va life. menenema le wakbe me Jesus' le name Yesu we pen kwaji pray. mie dogbeda le Thank you very much. You Akpe, can sit down. mi bo Okay, wana we're nyifa. coming from Mie Daniel to ja chapter na mi 1, be miakata mi va chapter Daniel 2, pa gba leta chapter 3. Have you ve seen, ton have ne you noticed, eye mi in le all kpɔm be those le nu chapters, sɔsrɔ̃ yɔ katã mi God's srɔ̃ yi va yi power mea never mi fails. kpɔ mɔ be nu se be Everywhere. In ɛɖe all asɔ those gotogoto chapters, it eye le shows teƒe mɔ us katã how yiwo great mi he srɔ̃ is, Mawu nya how le mighty Daniel ƒe he agbalẽ is, mea miracle mi kpɔ worker, Mawu ƒe and gãnyenye blessing ale si Mawu everyone wɔna nukunu that trusts ale si in him. Mawuyrana Even the ame yiwo man katã ɖoa that nu ɖe nu Nebuchadnezzar ame kaka worshipped dze fia idol, who Nebukadnezar reared up si ke idols, and subɔ who was legba very cruel do legba at the gã ɖe anyigba time moa when subɔ he turned wònye to the fia Lord and senta repented. esi Mercy wòtrɔ dzime came la upon Mawu him. kpɔ nublanui Mercy is nɛ coming upon Mawu la you. kpɔ nublanui na wòha The fiesi ya miracle of mercy, mebe ɖe Mawu salvation by his akpɔ mercy, nublanui na and o elabe righteousness, dede redemption kpɔkpɔa by his nublanui mercy. kpɔkpɔ mo to na Everything vana is coming upon nuwo you katã tonight in Mawu Jesus' name. akpɔ And now nublanui na we mi come to fiesi the ya final azɔ mi chapter va of eta Daniel. mamlɛa gbɔ le And Daniel we're ƒe looking agbalẽ at me Daniel eye míale ŋku ɖe chapter Daniel 12, ƒe agbalẽ ta and reading from wuieve verse 1. kpekpe And at gbãtɔlia that ebe le time ema yi la shall Michael stand amegãwo ƒe tatɔ the great Michael prince ame si le angel, mía which ɖeviwo nu la standeth for the ato children of xaxa thy yi people. si meva And kpɔ there shall o tso be esime a dukɔwo time li of trouble. va se ɖe ema There yi shall lo be la a time anɔ anyi of trouble. Does that xaxa yi ɖe surprise gbɔna you? ɖewo wo moya na Before wa the flood, nɔvi a hafi time etɔ of ɖɔɖɔ na va trouble. anyigba dzia At the xaxa yi time nɔ of the anyi flood, eye le the time etɔɖɔɖɔ of aŋɔli trouble gɔ hã does xaxa yi nɔ surprise anyi you ema megɔ when moya na o Nimrod, eyi me when ke he raised Nimrod up the tower ebe of Babel, it was atu scattered. Babel ƒe A mɔ time gã of trouble. miakpɔ be Look at xaxa va Joseph, ye a kpɔ time Joseph of trouble. And look xaxa at yi the hã va children of ekpɔ Israel Israelviwo in le Mose Exodus, ƒe they agbalẽ were in velia Egypt, mea a time esi of wo katã trouble. nɔ And woto look at xaxa them yiwo as me they were passing through eye the eyi me wilderness, ke wonɔ in gbea time of dzi trouble, they woto got to xaxa Canaan, yiwo and me all the wova kana confederacies anyigba of the dzi king, nu yiwo they were katã against nye them. xaxawo va In time tu of wo trouble, move on aʋayiwo fast wɔla and wo come to katã the nye New xaxa Testament yiwo when Jesus va nubabla yeyea came. me Look eye at ke wo the dzi situation míaƒetɔ of the Yesu ŋutɔ land, hã ɖe a kpɔ ale time ke of ya anyigba dzi trouble. nɔ ɖae And then
kaka yiwo eye aƒetɔ la gblɔ be esi ke mieva miava kekea ƒe nuwuwu la ne mi le xlẽ nyadzɔdzɔgbalẽwoa mele kpɔ xaxawo yiwo le dzɔdzɔm le teƒe vovovowo nu yiwo kpɔm mi le telewo dzi nu yiwo sem mi le didiƒe nyasemɔwo dzi ɖe mekpɔ be du vovovowo katã me la mekpɔ be xaxa yiwo lia ɖe mia ŋutɔ mi mele se nu yiwo katã le dzɔdzɔm elanye le Russia kpakple Ukraine dome numɔ yiwo katã le dzɔdzɔm le anyigba dzi be teƒe vovovowo katã la eɖanye dzieha nye ɣedzeƒe ɣetoɖoƒe la xaxa yi va na ekokoko gake la mianye bena xaxa yi gã aɖe le ŋkɔgbana vɔ akpe ne Mawu be woya Kristo le asi o fiawo dzi fia le asi o ye xaxa yiwo katã la vava la Mawu akpɔta o Mawu atsɔ dzi o Mawu ana be woya xaxa mɔ katã la aɖewo ɖa le woagbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me mebe ele ɖe ge ɖa xaxa yiwo katã me tom ne le ele to xaxa ɖe mea Mawu la ɖe xaxa ma dzo mebe ɖe xaxa ɖe kpekpe yi ke me tom mi le ame yiwo katã le ɖo tom kaƒoƒo ya le radio dzi la nɔvi nye ma gblɔ na o be ɖe nu kake le tsaka susum na o nu kake le tɔtɔ o ɖo Kristo eya mema yi ke si nu se le eye wònana be aƒudzagbowo katã zia ɖoɖoe la age ɖe agbo me zã ya me haleluya eye xaxawo tsakatsakawo tamebubuwo katã aɖewo katã dzo egblɔ be xaxa yi si ke meva me kpɔ o tso esime dukɔwo li va se ɖe ɣe ma yi o la anɔ anyi eye ebe ɖe wo dukɔ la ebe woaɖe wo dukɔ ɣe ma yi me woaɖe wo dukɔ ƒomewoa woaɖe wo ƒomea mia xɔlɔwo Mawu aɖe wo ame sia ame yi ke ava ebe yi ke gblɔ be yexɔ Kristo dzi se ame yiwo katã be yewotsɔ yewoƒe agbe tsɔ na Kristo la ame yiwo katã do dzi ɖe Aƒetɔ la nu la aɖewo lo eye ame sia ame yi ke egblɔ be eye ame sia ame si ko ŋlɔ ɖe agbalẽa me ame sia ame si ko ŋlɔ ɖe agbalẽa me megbɔgbɔ me ɖe le agbalẽ ɖe me o ne be agbalẽ ɖea egɔn be agbalẽ ma hã ekema hã awo megblɔ be agbalẽ ma vɔ agbalẽa ebe ame sia ame si ke woŋlɔ ɖe agbalẽa me agbalẽ kama enye agbegbalẽ afi si ke Mawu ŋlɔna ame yiwo xɔ eya ma dzi se ƒe ŋkɔ ɖo ame sia ame si ke ƒe ŋkɔ le ŋɔŋlɔ le agbalẽa me la xaxawo nu tso nɛ yometsitsiwo nu tso nɛ eye nu yiwo katã le dzidzim be yewoaɖi wo agbagbea numɔ katã nu la so le zãyame kpekpevelia gblɔ bena ame siwo le alɔ dɔm le anyigba ƒe keme la ɖoko be amea da alɔ le anyigba ƒe keme o seɖa ebe ɖe menye ame yiwo mlɔ anyi le anyigba dzi nyagblɔm o la wobe ame siwo le alɔ dɔm le anyigba ƒe keme la amea ku eye woɖena yɔdo eye de benigla me eye ameɖibɔa me la ne woɖe yɔdoa vɔa eye wotsɔna amekukua dana ɖe yɔdoa me eye woatsɔ amea mlɔ anyi eye wòamlɔ anyi ɖe keme egɔme be ame yiwo ku ame yiwo ɖiwo ebe ame geɖewo yiwo le alɔ dɔm le anyigba ƒe keme la dometɔ geɖewo anyɔ ele ƒoƒotɔ ku ɖe titɔ ame kukuwo dome ebe wole Mawu vi la ƒe gbe se ge eye woanyɔ ebe ame aɖewo anyɔ hena agbe nɔnɔ mavɔ ame yiwo ƒe ŋkɔ ŋlɔ ɖe agbegbalẽa mea ne wofɔ tso ame kukuwo dome la
wa ide agbe mavɔ gake be ame aɖewo la woanyɔ xe na nukpɛ kple vlododo mavɔ woanyɔ ayi ɖe nukpɛ kpakple vlododo alo nyunyɔ mavɔ la be wobe ŋkɔ mele ŋɔŋlɔ ɖe agbegbalẽa me o tsɔtsi ko wodena woawo xlẽna Salomo taba vɔvɔ tɔ̃lia eye Mateo ƒe agbalẽ ta delia kpikpi mɔ le tame na wo vɔ womenɔ agbe abe ale Yesua bia be woanɔ ene o eye womekɔ aƒetɔa dzi se o woawo ya hã vɔvɔ ge ya lo vɔ no fɔ gbemagbe la woawo afɔ ɖe ame madzɔmadzɔwo dome kpekpe tɔ̃lia gblɔ be ebe nunyalawo woe anɔ nunyalawo dome fiesi ya be anɔ nunyalawo dome fiesi ya la ame hatsotso ve koe le anyigba dzi nunyalawo kple abunɛtɔwo menye xexeame ƒe nunyawo lo menye agbalẽ xexlẽ ƒe nunyawo lo menye nunya yiwo katã mi srɔ̃ tso dzɔdzɔme nunyalawo gbɔ wo lo numɔ katã yiwo nye amegbetɔ ƒe nunyamɔ katã be yiwo srɔ̃ nu wode ŋgɔ numɔ katã ƒe nunyama menye nunya fafatɔ ma yo ao ame mawo wote yɔ wo be yiwo nye nunyala gã wote yɔ wo be wonye tsitsa gã wote yɔ wo be ame nyanuwo gake ɖe le Mawu ƒe nya me ya le dziƒonuwo mea wogakpɔtɔ le mɔ gbadza dzi emɔ yi ke kplɔ ame na ɖe tsɔtsrɔ̃ me vɔ ne ewɔ tiatia eye wɔ tiatia nyuitɔ yi ke ate ma wɔ le agbewo mea ebe ame siwo nye nunyala abe Timoteo akpe ne Mawu ne Timoteo elabe dzesi ŋɔŋlɔ kɔkɔea si ate ma na be adzesi nunya si ana wo ɖeɖe ele kpea nunya ma ƒe nya gblɔm miele ebe ame mawo aklẽ abe dziŋɔli ƒe keklẽ ene eye ame siwo fia dzɔdzɔenyenye ƒe mɔnu ame geɖewo la woawo ya woanɔ abe dzinuviwo ene ɖaa tegbe fiesi ya ƒe mawunya medzi be mafia wo aleke ye nawɔ aklẽ mavɔmavɔ fiesi ya ɖe mafia wo aleke meganɔ abunɛtɔ domevɔa nazu nunyala eye naklẽ aleke nawɔ aŋlɔ kɔ ɖe agbegbalẽa me dziƒo nato dzesido nanya wo hã alebe kaxawo katã nu na tso le agbo me fiesi ya ƒe nufiafia be tanyenye dze nunya eye naklẽ abe dzinuvi ene tso mavɔ yi ɖe mavɔ me dze nunya be naklẽ abe dzinuviwo ene ɖaa tegbe eye le esia megbea nenye be agbonu va tso eye eyi ɖe go kemea dzia netsɔ nunya yi ke na ame ɖeɖe la elɔ asiwoa afɔ anyɔ anɔ agbe mavɔ tso mavɔ yi ɖe mavɔ me medo gbe ɖa be egbe be takpekpe ya alo ƒenuwu ƒe mawunya be ɖoɖo kpɔtse ke semi le ya la yayra ne ge ɖe agbewo me lo nutɔ ematsɔ fia mi le fiesi ya gbãtɔ xaxa yi ava hafi nuwuwu ava eye nye kpekpe gbãtɔa nuvelia yi ke miagasrɔ̃ le teƒe ya yenye dziɖulawo kpakple vodalawo be se ɖe nuwua yaɖo yiwa ame hatsotso veyawoa wo katã wonɔna ƒe ɖeka me ame ɖeka nye dziɖula ame velia eya nye nuvɔwɔla gaɖo mewo hã wo katã woyina tsɔtsi ɖeka me abe ale yi ke ye ɖetugbivi amewuawo nɔ ame amatɔ̃ le wo me nye abunɛtɔwo amatɔ̃ nye nunyalawo la wo katã le wole teƒe ɖeka ame ɖeka ɖua dzi ame ɖeka nye nuvɔwɔla nukela va dzɔ ɖe woame evea dzi le nuwua o ye nyakpa velia nutɔ̃lia miakpɔ kesinɔnu yi ke li na ame siwo woagbe trɔ eye woado dzi be se ɖe nuwowo kesinɔnu yi ke li na wo kesinɔnu yi ke atso Kristo gbɔ kesinɔnu yi ke wole ʋiʋlim na ne Kristo ava va kesinɔnu yi ke li na ame siwo ƒe agbe trɔ eye wodo dzi be se ɖe nuwowo mado gbe ɖa ɖe ta be kesinɔnu ya ne sɔ asiwo ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme miagbɔ va akpagbãtɔ dzi keto senua gɔme nyuie akpagbãtɔ
kaka ici le papa geto ngona nuwa minane mia asenane gome be doyi ayi kofa de me ya me yo katsa le kofa mamela ay me keye kofa ma cho le tefe ma o yo be kofa mela amade kentom no kofa ma me ike nu agbe ay me ke me to kaka me ko afi kofa ba gba ebe aw enyo ke egave dia me bubu bede kopa ya hamede da made ya no anyi kpo yike me to kaka me kpo a ola be gbede o pa o me jokpo amegbeto ya ko a amenu agbe ya ko a eto na kaka me ko e na e ba yire juga me ajo yire ye juga abloti juo me e Canada e America e ayovo blochi e te pepe na bia mercia me amenu agbe de pepe ko bede amade nu agbe kpo legitimia me kpo le te pe de kpo e me ke me to kaka me kpo hela be mama jokpo ta amenu agbe le kojogbe ya le keke me ya godo akore e ato kaka me e me kona wazo azo e me ke ye nya no anyi gba ya ji e ye nya bono gogo nu la nya se gombe kaka gande le kogbona e ya ta me de na se no agome nyude e ya ta ya pomito kude kaka yika no anyi tongona no wowo eye mi ekle na mi le tefe ya le Daniel tawi be pepe banto a nya ko salmo pa gbale tabla ton azon salmo tabla ton ebe mi yom le kaka gbe apatolo be mi ayoy le kaka gbe ta egbe pen keke me mi le la kaka oli no bi nye kaka o yu anyi gbaji e si alesi ke satana patole keke ya mela si alesi ke gbogbo fo potole nyigba ya dia salmo tabla ton pipu ya ton Yehowa be de yom le kaka gbe melebe na abe dasi do kio anyunochi kaka me o ebe yom le kaka gbe la ekema madeo dona ba amen yo abe madeo eye na de bubu nunye lo yi kaka de la gbo mesaya me do hi eje gome fide kolo evie ebe o mama ona neke o mama ona neke to o nyabire kwe ebo a e ko sebe enu fide kwe ya o enu abale gadom deji gal gadom deji kaka exame ha suo ejagbagba ya gbode me dopo no binye egbe azon a e vale kaka gande me eye kaka mai to ba tu azon eye enku mele kaka pomo boa enya be yele kaka me tom apato be fagbonye Yesu le yom be fagbonye yom le kaka gbe eke mama de wo eye na de bobo redemption has come for you. Kona me lava no sayame. De lava na utoji no lama sayame. Wanya bia se nya bia ise ma wona wenye be nukata miele to kaka me do. Konika bagbale felia ta me wia ton pepe ton. Konika bagbale felia ta wia ton pepe ame eton lia eglona mi la pima bena nkeke nane ovayi lesi me ma uva fala benu no lasi onye nu fiala o paple se adeke meno Israel si o Israel bi ya wa nu babla no ple ma udome eye ma wi ale ye benu babla me da si gong vo amadeke maliori aba fianu o agbale alo si o mekhlene o bibla lo si o khlene ha o me se agome o se na nya gome vo o me wona de ji o me twa nya de do na bi da bedan kekeke do ba lila kwa ko me dai e pa kakai me to miele ma e te pe titi fifia enu anyi ma u fan la me la gbe o me o ma u fan me la gbe o me eye e be da si le gbado e tro o feju ati pape o feno bi tu pape o nu bubu o ke da gbe o me eye bi la bena nu no la de kemele se kala fia o nu fia la o paple se de keme no si o eye mi be nya be ma u nya fia de eye de na kaka
Mawu da without ye law kpena menchio or ye la bena esia de kema no shio because we no vinya acted fisi ke mi lawless, me we Tomya do behave kyo lawless, dasine as mau if we pesia are a law jin to no wom ola ourselves. And you cannot emi anto mi la gbea mi twa de kele mo wa ese li keka melo ese le keka me ese ale na ebe ukpo ya me kayo anyi gba ya jinto ami ha seli na me jibe ya cho de kele ese ma yi ke globe na ya me kwa pa anyi gba jia ye be ya be lia nu tame ajo na kama wo yo wa no binye lo kwa ngelo na eliachi akponyu la be ese ma yi la anyi gba nu be ne na ne la ya me edura ba anyi gba ji ko ya na me nya wo loko gegege ange aku ela be eseli tanene ma pepepe ma pe sia hanlie ma ya ma ogedo ma twa ma be sia dia do wona ma pepe enelia kesi wodo kakra mela ekpe ya over do kakra mela ela be nukata o me de mo be mawu nyane klo yo mi me de na mo be mawu nyane ta mo na mi yo mi me de na mo be mi anu agbele mo pe nyame ya ta ka over tsunami ka over tsunami ke esi odo ka mela o tro de Yehowa Israel pe mawu la nu eye esi o ji la ena o poe pepe atonlia le maila nu fiala nu ti fa de keme no anyi na mesi o do ago na mesi o gbona la o ela bena ngoji gan deva anyi gba di no la o katanji anyi gba di no lo katanji pepe atelia kweda le bible o me du kokple du kokpe kahaimaro du ple du okpe kakaima ela bena mawu cho hia fufufu to mojinawo nobio ela be mia megbeto mi gbele mawu dadi jo be sia fu gbele megbedo meta kakao bale tumi pepe amandrelia kemia wala mi lejide ko eye mia pasi megato agbolo ela bena petulina mia peto wowola kaka atotawa yicho sayame ne twa pe na yesu ko ye jesi wo agojeji afotata eye enya benade ye tramo enuma we ploche kakame oh eye numa we nabe fomu ave geje kakame numa we nabe du kobli bwakata mi le fukpemla ne mi tola petolantia atemi le kakame babede adeole kakawo me le yesu pen come Isaiah pakba le tabla tonvo aton Isaiah tabla tonvo aton Isaiah pakba le tabla tonvo aton tabla tonvo ton taflati pepe evelia ebena Yehowa vemianu asionu kpomiele nye ekpe le kakayi nyabe le eyeji gbobena Yehowa vemianu asionu kpomiele nye ebe ndisianji la wenye khona menamile yayi ma wenye khona menamile yayi ta elebenya yoe be apeto vemianu bomla nyinami alebele yayi ya kaka ya miatema tiagbe me dogbeda be na tiagbe le Yesu pen komme azon lekenu ya o chona do pepe bla vevo enelia shall not pepe bla vevo nelia le tabla tonvo ton liamen eglobe du comme toi de ke ma globe yele dolem o et gomenyebe maule ka hau tegeda nukata ebe wacho votata ke amesio le me ekpe afima ma o de akaka o jona lema de le kakame ele hiame ye ebe a nyeme wo mawu pe gbejio nyeme o eye ne tode mawu chibe mawu o emo bada me le chocha eye mawu venu bomla nyinao tu ekeola nuka wona ekema bibla be maula bede dolele pe kakama boko foma ikele tompo no be kakama ikemenelea me tuekeo ma de dolele wajo saya me mawa wena onenema
le Marco pakpa le tawie ton Marco tawie ton pepe enyilia Yesu ntompe numenya ye le tepe ya ebe dukɔ atitre dukɔnti eye fiaɖuƒe nuti eye anyigba ƒoƒo anɔ teƒe vovovowo eye ebena aƒawo kpakple dɔwɔamewo anɔ teƒe vovovowo Yesu ye gblẽ lo be esime ke mianɔ gogo kekea ƒe nuwo la ebe ɖe anyigba ƒoƒo dɔwɔame kpakple xaxawo ava anyigba dzi vovovovo gaɖomewo edɔwɔamea hã menye be mi ɖo be nyatsi ŋudɔ ye lo enu makpɔɖua naneke mele aƒea me nade nu me o ta mi dzo tsina ŋudɔ na forcé ye wɔ kaka be abidɔ hã ƒo na mi egbea emɔ katã miatɔ mi kpɔ nu yiwo katã le dzɔdzɔm le kekea megbea eye mekpɔ ame yiwo katã ne aʋadzɔa wosina va be trɔsuna amedzrowo le kan vovovowo me nu ka te ma wɔ le afi ma nuɖuɖu meli o elabe dɔto yilabe kakawo Yesu gblẽ la be eyɔ katã wonye fuwame ƒe gɔmedzedze ta kaka li eye tso egbe nuwu keka be nuwu me yi ke mi le la kakawo akpakpɔtɔ ne kpekpe ewolia egblɔ be ele be woagblɔ nyanyui la fia gbã le dukɔ katã dome kaka ya nɔ dukɔ katã dome lo kaka nɔ afi sia afi eye si me ke mianɔ gogo keka be nuwu hã va le ke mie le megbe ne la kakawo mawo dome hã Yesu be le woaɖe gbeƒã nyanyui yi ke aɖe ame nyanyui yi ke me ŋusẽ le nyanyui ya yi ke do nana me vovo kpɔkpɔ nyanyui yi ke dena Mawu ƒe lɔlɔ fiana me la nyanyui ya ne be amewo tsɔ ɖokui da asi ne nyanyui xɔ nyanyui dzi se eye wotrɔ le woƒe dziwo me Biblia bena ame sia ame ka yɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la woaɖee nenye be trɔ dziwo me ye aƒetɔ aɖewo le nu vɔ̃wo me anɔvi kakawo to nɔ keke ame dukɔ vovovowo me lo eye tsɔ agbewo na woŋlɔ ŋkɔ ɖe agbegbalẽa mea kakamɔ la to tawo va yi lo eku kpata manye wo gome kpɔkpɔ o eye kaka yiwo katã me to mie le gaƒoƒo ya mea kakamɔ katã la aƒetɔ la aɖewo katã ɖe nyaƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me eya ta Yesu gblɔe Yohanes ƒe agbalẽ tame wene kpekpe gbãtɔ ebe migana nyaƒe dzi na ƒoƒo nyanyanya o nu katã be leke ma wɔe ɖo awo xaxa kame to me le ya leke ma wɔe ɖo egɔ be edziwo katã yɔ fu kpakple nu xaxa eye le nyadzɔdzɔgbalẽwo me le dzidziƒokpɔmɔwo dzi nyasemɔwo dzi kaka le afi sia afi eye Yesu le gbɔgblɔm be ɖe megana wo dzi na ƒuƒu nyanyanya o mixɔ Mawu dzi se eye mixɔ nye hã dzi nye se eye ana be kakawo katã nu la tso ebe mixɔ Mawu dzi se eye mixɔ nye hã dzi nye se kpekpe blavevɔ andre lia egblɔ bena notifafa gblẽm mele ɖi na mi enye Yesu tɔa exɔ yama dzi sea eye kakawo le agbewo mea agbea trɔ tu abe ƒutsagbo ene ye dzi ne va le eye nuwo katã le nyamawo ɖe nua eme nya le ke na wɔwa eye Yesu gblɔ be ɖe ne exɔ yi dzi se enya be enye ɖela ye hã enyawo be edze yome la ye gblẽ nutifafa ɖi na mi ye nutifafa tsɔm mele na mi menya le si kekea me nana la nye la mele mia nam o migana nyaƒe dzi na ƒuƒu nyanyanya o kakawo ovɔ le zã me gblɔna be amen kakawo nye kakawo nye hiãwo gblɔna be gblẽgblẽgblẽ la be wo nu tso eye nu yiwo katã le tsakawo le na be dziwo katã yɔ kple nu kaka wodzo zã me ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe migana dzikana tso miaƒo hã o Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ evelia tagbãtɔ Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ evelia tagbãtɔ kpekpe amandrelia ebe eye mi ame siwo kpɔ xaxa la
anagbode memi hallelujah ebe mi amesio akpo kakade anagbode memi Paulo nyaka glom nele Yesu bede come unto me. mi va gbonyi nyamesio kata la gbagba jem nya gbale mi awum la kenyela mana ebe nyela nye Yesu mana nuka gbode memi ene Kristo yikenye de la ona metowa ena gbode mela kaka nu choe all those challenges of the ade day. kayo kata metom ne la o kata nu cho ebede na miawe ya ambesio kpo kakala ana gbode memi He had now got ebe the rest. yeah ye nana me nuka gbode me elabena bibla be gbode me alunti papa de kemeli na me vondio Down on everyone that calls e ya me yo kata ayo Yesu Kristo penkola oyele yo Yesu penkovo zame o mete kwana gbode mo elabe ta sese papele fondi nyenye penu na ota o me le kpo gbode me reke o eye o le moachi Yesu ma ina Damasco Yesu ba togo papele elabe eya ele to chaka mo ba gbe me chan eye na le na santo ma danlon Yesu yo me je la o chan Yesu to ma togo le mo je amega Saulo no katale yo nyeme chi ma le eye globe ameka na nyo ebe enye Yesu menye be ebe menye be globe menye Yesu ba yo enye Yesu They nailed him on the cross, and he said, "I'm still alive." Messi And was still okla na speaking. tinti He was mega buried, kotola and pe then he odi rose again, ya keke and he to pe went Yesu to ga heaven fon at the ijibo right-hand side eye of wo the le Father, mau fo and fola he's ben praying for sime you, and he's ele praying pe for domda everyone. de And now you saw amesia this meta man ezo yo restless ponu and tu ya troubled. le So, amo why yomde nu persecutest le thou me? kaka For you, ple Lord, tu kana I am domna Jesus moa whom Yesu you ba to kwele persecuted. moaji Hard thing for ebe you to kick against the asese na pricks. wo ntobe I want to ada change fokpo them. nu I tonu don't have rest. we ale to chaka mo le nama mo ti sado matan lo ebe Yesu azon kama o ebe Damasco mi wa gbo na wa gbo na o yo yi Damasco la o to gbedare ta aye apeto atukai etro so ma pe bi ohun le pe ko de agbegbale amazon eye Anania va gbo be novi Saul you as novi Saul eye nu tuya jo gama media mi papa kede pa gbeme ye pa gbeme kata amount ti papa kle de kede pa gbeme ebe azon menye bena jojo nyenye pe pia kukule la nye la lam le jipo eyata ebe de demio ha ni le to kakame ya ya memo yo kakoto le yuna tombe konyinyame ye mele po kodeme nti papa ti jemme wa oh enye Paulo de jinye jemma zola ye me togo Yesu de oh eji gbagba kakokata Yesu ade ojo eyata mi amesio kata le to kakamela anami kodeme Parfait la ko saya mea Yesu pen komea onu la solo to lelo nu la cho kayo kata me domnele ayo kata me domnele gbogbo fobe ma fo ayo le chakao le to be sesena wa va na kokbode me plemi le Yesu Kristo bo eye afeto benti papa ana beto saya mea to mo pe to me totro mela o katanu la cho le Yesu pen koma akpavelia na maunya yenye the transgressors Chidulao la kpadeka kapele seji maolao la kpadeka Daniel fagbale tawie fe kepe velia be ambasio na londom la nyigba pekeme la to meto gede o anyo ameado kena gbe mavonono eye bubu o kena nu pe ple nyunyo mavo ma de gome na onwi ame hatoto fe Lazaro bakle kesinotoa ame hatoto fe Lazaro ejesimao enya Abraham pe mawa ye
Abraham pe mawa on the ejesi. other side, he Kesinotoa knew the name of enya Abraham. Abraham The penko. grace and the face of Eye nya Abraham be Abraham, khose he did ha. not have. Bo me He jesi was Abraham a pe Jewish mawa, man, Abraham pe and mawa me he jesi called o. Abraham Eye father. eyo Abraham be But fofo he didn't ngake. have the personal relationship with the Kadede God mele of eya Abraham. pakple God was Abraham not pe his mawa father. dome o. And then Ele kpo vo to the azon. poor man Eye Lazarus kesinotoa died. He ku. was buried, Eye Lazaro hedala ha ku. sleeping Ena in lo the dom dust la of nyigba the pe earth. keme. And then the rich man Eye died kesinotoa ha. and was buried, Eva ku. sleeping Eha le in the alo dom la dust nyigba of the pe earth. ekeme. But it's their Ke body wo ben that chinla was buried. yo die Lazarus' body, Lazaro not a ben soul, chinla o di not a melupa yo spirit. die o me pe gbogbo yo die o. Immediately Lazarus Enu make ke died, Lazaro his kula spirit, his ye pe soul gbogbo was ke lupon la carried by the o ma o angels dola o to koko e ve Abraham's dade bosom. Abraham ba The body konu that slept nu in chinla the ya dust. chi And then ekeme la the rich nyigba man ti died and eye was buried. kesino It's the to body ha that was buried, eku but then he eye lifted o up di his aben eyes in chinla hell, bo ye pe in lupon torment. ya And ebe then le he fu looked on pepe the me other side, le he saw the spirit le body juame of to gbo be ye Lazarus. pe And chinla then he le also saw kuku le the keme spirit ha body ye be of gbogbo a Abraham. pe be Their lupon a bodies ebe le kpo had Lazaro da la been brampe akonu But now he For saw azon a, the spirit ye pe and he lupo said, pe be Father gbogbo a ebe le fu Abraham, pepe me eye va I yo want you Abraham be to fofu send Abraham Lazarus. ekpe ya He fofu knows Abraham me. ebe I know do him. Abraham He'll Lazaro dip me the jesi finger in ne water to asi and de cool chi my me de tongue. ne wa And fa Abraham said, adana "The de time is jina ne wa gone." fa konam His spirit, his soul Ye pe was being gbogbo. troubled and tormented. Ble me The lupon trouble la he didn't ve see le on fu earth pepe me was now eve having do that kaka me trouble kaka and yi to ke be me kpɔkpɔ la nyigba forever dzi o wa and ye mo ve ever. do And la now fi ma le that go ke me aditso Lazarus, mavɔ like the ide mavɔ thief ye on the cross who repented, Abraham I say Lazaro unto taflatse you, Lazaro today ya ye thou ke shalt tue be pa with gbena me in abale ke ye paradise. The body was fiafima la ti still so there ganti on kple the Yesu cross, la but Yesu to ne his be soul gbegbe la went be with Christ anɔ kpakple to paradis paradise. me ya Now, nenema on the ye day of Lazaro a ye resurrection, pe what will lupɔn eyi ɖe happen? paradis The me body le in the titre grave, titi ƒe ŋkekea the gbe la nu ke spirit dzɔna o in the great lu beyond ŋutilã ya that come ele together. ekeme And le the yɔdo whole me man, vɔ the body, amea the ƒe spirit, the lupɔn soul kple ƒe will gbɔgbɔa not go to the everlasting menye life le in kume le heaven kume or kume la everlasting menye wame contempt ve in ŋutilã hell. kple lupɔn kple gbɔgbɔa katã ye le dziƒoa yi ke ao ta lupɔn kple gbɔgbɔa klãna eye ne xɔ Yesu dzi se eye woŋlɔ ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me ne memlenua eva ku eye le afi ma kaka ye tite titi be azã va ɖoa na hena gbemavɔ la wogbɔna nyɔwo ke afɔ eye ayi ɖe agbemavɔ la mavava me yiwo nu vɔ̃ ko ɖo be yeawɔ setame tsakla ɖe Mawu ŋuti eye wogbe be yewo matrɔ dzime o yewo maxɔ Aƒetɔ la dzi se o la wole tsɔtsrɔ̃ ge tso mavɔ yi ɖe mavɔ me do gbe ɖa be gbea wo yi le se Mawu nya ya wɔtsatia ne Yesu anye ɖela na le ŋkeke ma gbe eye ne titre titi be azã va ɖoa ne wo ya wonyɔ wo la ke ne fɔ̃a akpagbe mavɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me makpɔ Yohanes ƒe agbalẽta 3 tsɔ fia o ame hatsotso ve kple titre titi ƒomevi ve ye li Yohanes tatɔ kpekpe blavevɔ enyilia ebe megawɔ mo ya na mi o elabe gaƒoƒo li gbɔna be ame siwo katã wole yɔdome la ase yeƒe egbe labevɔ asiekelia eye ame siwo wɔ nu nyuiwo la woado go hena agbe ƒe titre titi kame siwo wɔ nu vlowo la hena ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe titre titi eɖanye agbewo dzɔdzɔenyenye o ame dzɔdzɔewo ayi kple ame madzɔmadzɔwo le fɔfɔ ge
ame hatsotso vewo katã wo fɔfɔ ge eye ame yiwo nye ame dzɔdzɔewo nye ame kawo ame siwo dze si wo ɖokui be yewo nye nu vɔ wɔla yewo dze si woƒe nu vɔwo be nu vɔ wɔla menye eye woxɔ Yesu dzi se be Yesu nye aƒetɔ na yewo Yesu tso afia na wo yo woda asi le woƒe nu vɔ ŋutia ame mawo atɔ ame dzɔdzɔe va ame yiwo bu na be wokpɔ nya ame nyuie menyi nyawo ate gblɔ be enyo vɔ enyo na anyigba vɔ menyo ale gbegbe be ayi dziƒo enyo na ƒometɔwo kple ame nyanyewo wɔkpɔna be nya ame nyo ame nyui vɔ wo ame nyo ale gbegbe be atsɔ yi ɖe dziƒo dzoame o nu kae ne nya o enenye be egayi kɔndzi hã nu yiwo yɔna be radio no radio afi awɔ kaka afi anya nane gbegblẽm le ŋuti alo me gbegblẽm le ŋuti woe miãtɔ ye kpɔna be mele sese ɖe vɔa no be wɔ radio na woa wola kpɔ zi ɖeka ko be mele lãmesẽ me o nɔvi mawu ya hã eɖo ye be radio wɔna na me nɔvi nye va mawu gbɔ va aƒetɔ la gbɔ abe Yesu woe nye ɖela nam Yesu menye be ku ɖe teƒe nye Yesu me va nye ŋutɔ nye mate ma tsɔ afia na ɖokui nye o nye mate ma vo tso nu vɔ nyo si me o woe ana matrɔ zu ame dzɔdzɔe woe ate ma tsɔ afia nam eye ne va gbɔa atrɔ zu ame dzɔdzɔe bena be amen atsɔ nu vɔ wo ke o atrɔ wo agbenɔnɔ keŋkeŋ atrɔ zu ame si ke ƒe nɔnɔme trɔ ebe ekema aŋlɔ ŋkɔwo ɖe dziƒo yebe ŋkuwo anɔ dziwo eye anɔ le ŋku ɖe ŋkɔwo hã ŋuti le dziƒo le agbegbalẽa me gbegbe na tso le anyigba dzi la ayi ɖe dziƒo dua me mebe ayi afi ma wɔame ma ɖe hã mebe ayi dziƒo dua me mawu ƒe mlɔekpɔkpɔ age ɖe agbo me aƒetɔ la tso afia no saya me aɖewo le saya me le Yesu ƒe ŋkɔ me akpatɔlia na nufiafia akpatɔlia na mawu nya ƒompotɔ ku ɖe kesinɔnu si ke li na ame siwo ƒe agbe trɔ eye wodo adzi va se ɖe nuwowo ame siwo la do dzi akokotri va se nuwoa akpe ne mawo be ame nuveve la asu wo si le o hallelujah. Mercy will never leave you. Mawu ƒe amenuveve ya ma dzo le woƒe agbeme kpɔ gbe ɖe o Daniel ƒe agbalẽ tawi eve kpekpe tɔ̃lia ebe nunyalawo aklẽ woaklẽ abe dziŋɔli ƒe keklẽ ene eye ame siwo fia dzɔdzɔenyenyewo egɔ be abunetɔwo wome keklẽ ge o taflatse numanyalawo wome keklẽ ge o nuvɔwɔlawo maklẽ o abe mia vi yiwo yia suku ame yiwo yi suku ɖe woawoe la te ma xlẽ nu ase nu gɔme nunyalawo to retain those are the ones that have joy of ebe heart, ame yiwo taflatse nyaviwo domea ame si ke nyanua xlẽ nua kple nyea eye ne dodokpɔ va wòate ma pase eye wòakpɔ dzidzɔe ame yi ke mekpla nu o eye menya nua oa ne dodokpɔ va age nenema pɛpɛpɛ ta ele be mianye nunyalawo miate ma awɔ tsatia nenye be eva ɖo dziƒo be nyadzi ɖe nɔviwo miɖo la dze nunya miɖo adze nunya ye bibla be ame siwo nye nunyalawo la woaklẽ eye ame siwo ana alo afia dzɔdzɔenyenye ƒe mɔnu ame geɖewo la woaklẽ abe dzinuviwo ene ɖaa tegbe ame yiwo ɖo ati ame yiwo dze nunya evelia wo ŋutɔwo dzudzɔ nu vɔ wɔwɔ yiwo trɔ ɖe ɖela ŋuti egbea eye mekpɔ vɔ lo wogakpe ɖe ame bubuwo awo ŋuti be woatrɔ va dzɔdzɔenyenye ƒe mɔa dzi lododo ƒe agbalẽ eta enyi nunyalawo egbea fiya nufiame le na mi le teƒe ya ame yiwo nye ebe ame yiwo le amewo yɔm
be wa da si le nu People that majo listen nuchi to that e instruction, ya me yo the se nu wise, fia me ya and they e yo tu e repent de and do na turn me ya away from nu their nya lawe sin. ma And then o you say, tro lo pe follow me, chi me I will e make ye you be fishers je yo of nye men. me The people ma o that mi nya nye listen to ameo that de la instruction, ame and they yo follow se nya Christ, ya and cho they wo follow do him yo je because Yesu he's yo me going to heaven. elabena The people Yesu that a they gbedo say, nti wa what ichipola shall I do e de to be fia me saved? ma wa Believe wo on the ko Lord ye ji amaji Jesus se Christ, wo ko and Yesu thou aji se shalt be saved, eye ebe and thine ne house. ko Yesu The ji se a people that akpode listen de to that, yakla po and me they to say, yakpode I de believe, ame yo I aglobe believe apato now, I me ko believe ji o throughout se life, I cho believe for fifia ji me ko ji o eternity. se Those are me the ko wise ji o se people. twa de mavo Look at mavo verse 34 nu nyala there. ma In kwekebla verse ton 34 von it says, lia blessed eglobe is na the man wa yira that heareth me, ame si kedu watching atom daily ke at jo my anye gates, votro nu kwesi waiting agbe eye o at po the anye post of agbonu my doors. pe Verse 35, agbalinuji it says, kwekebla ton for vaton elabena whoso ame findeth si pe me asitum findeth la life. e pa si tu Christ agbe is calling you, Kristo le and yo he o says, listen to my ebe instruction. no I'm vi here finye to be your savior. do tomla I'm here to be ne your me va redeemer. me le And gbo you fifia de listen to that be manye instruction, de you are lana o wise. And then it jenunya says, and shall ne na wo obtain cha favor chia of chia the Yesu Lord. Verse ebe na kwa me no be 36, twa igbo in verse kwekebla ton vo 36, atenlia but he ebe ke that sinneth ame si o against downfula me wrongeth ame si o his wo own nu bo nu soul. nyela wo He that wo nu says, pe fi I wo don't do want kui salvation, I don't want ya me gbogbo be gbo reconciliation jime with totro God, be I don't nya want to listen to hallelujah nya instruction. monto ama It wo says, nko he to pa mi ga to that ton fo na mo lo sinneth bibla be against me ene wrongeth gbe his own le soul. se jimela All ele they nu that fe hate fi me wo nkple do love kui wo death. eba me It's si o just we kata come le to fum the la Lord o and we say, Lord, kulo here mo am le I. kulo I mo give le myself, I tanobi yield myself unto cho agbe you. na Then Yesu we become eye atrosu wise. nu Look nyala at Proverbs atrosu nu nyala 23. lododo I'm taba reading vo from ton verse 15. gbogbo wi Proverbs aton lododo agbe 23, taba vo verse ton 15. My gbogbo wi aton son, lia bena if thine vinye heart ne be wo wise, jije nu my nyala heart ekema shall rejoice, nye even ha mine. nye ji My akpo son, jijo you vinye know enya what's good, enya nu salvation, sike nyoa eternal nu life, ike what, nyenyi how God will tete take kpɔkpɔ care chime tɔtrɔ nu sike nu of nyuere you here yenya on gbema earth, vɔ and penya will take care of eye you. nenye bena etsɔ vevie nyenye na nya ya la etsɔ nya ya wɔ dɔ etsɔ nya ya tsɔ de dɔ na me eye ebe de vinye nye hã nye dzi akpɔ dzidzɔ ɖe nuwo ebe leke ya wɛ do leke ya wɛ do leke ya wɛ do sigla vɔvɔ adelia ebe vinye tsɔ wo dzi nam nunyalawo be dzadzia nyuitɔ ya nu nyui ke ate ma wɔ na ɖokuiwo ya ebe de tsɔ dziwo nam ebe vinye tsɔ wo dzi nam eye nye mɔwo na dze wò ŋkuwo nu aɖe fia be enye nunyala eye anye nunyala ya lé kaka be se ɖe agbemavɔ la me le Yesu ƒe ŋkɔme ebena eye na miakpɔ Mateo ƒe agbalẽ tabla vɔvɔ atɔ̃ kpekpe gbãtɔ Mateo tabla vɔvɔ atɔ̃lia gbogbo yi gbãtɔ egblɔ be ekema dziƒofiaɖoƒe la aɖi ɖetugbivi ewo siwo do go kple woƒe akaɖiwo bena yewoayi aɖakpe nugbetɔsrɔ̃ kpekpe evelia ebe wo dometɔ ame atɔ̃ nye abunɛtɔwo eye ame atɔ̃ hã wonye aɖamdzelawo aɖamdzelawoa wotsɔ woƒe akaɖiwo eye ami gale gui me ame nuveve gakpe ɖe ŋuti na wo vɔ abunɛtɔwo ya wotsɔ woƒe akaɖiawo ye ami aɖeke ŋutɔ ame nuveve ɖeke o xɔse lɔlɔ ɖeke mekpe ɖe ŋuti na wo eye wo hã wo be yewo le lala Yesua ƒe vava elabena le ezã tsitsina la wose gbea be ŋugbetɔsrɔ̃ la va ɖo mido va kpe eye abunɛtɔawoa ami aɖeke mele woƒe akaɖia me o elabena nuveve mele woƒe agbe me o mawo ƒe lɔlɔ ɖeke womelɔ̃a Mawu aleke dze o Mawu metsɔ ƒe nuvɔ ke o Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ meɖe fia le woƒe agbe me o eye wo hã woyi ɖe nunyalawo gbɔ be o mina miami aɖee hebe awo ɖe ame nuvevewo memanɛ o ɖe
amenu vevea wo to hie de pokpo ikelasi wa alo tonya ye matema kena o nu von chochokea ye matema na de to ka chotonya de anao egbe ya ta o menye nu o mana kla menovio menye nu o mana kla menovio je matotro menye nu o mana kla menovio egbe menye nu la meside ye no akade na novio o ntoi la koma wajise atucho nu vo e nu kebajo esimekeye beto sro abadoa nu nyala o yo jiradoa o ide son de penkeke nyila eye amema yo kata ye amadoa nyato minyabe nenyabe ebe kwami gbegbele bude de efwa me na menya ogaromoa loko fwa ple mutrakata la kule akple na okekeke ta amema wakakore be jami la gbova o tu otroa o yu afetola ebe mi yu ela mi yu esike o gale pipe mi ji esike wo ga le gagla gbe amevodi gasile o mo fon eye wa yu afetola be wa gbomle na we gbe egbe piensia ye maule le yo eye be na atrake o eye ananafo eye wa ngro hanko de akbe bale amale chipo le esia megbela bila bena etiko tu potravoa amema o yo pa abuneto ma yo me pa gbe me amenu pe de kemelo totro de kemelo ha o pa le potravo apeta mi ba do e o be gbada yi bo e o tu potroa egbe agbo agale for you now o toji no lama yesu ka boa amenu pe ba gbo to dade ne vegbo saya me achonu vo la ke ate o le saya me ta tenunya piensia ebe yi na clan da tegbe abe tinuvi ene egbenyen keke ma ebe egbenyen keke wa Where are you there? Tikanele. Me sia ne bobota. Ne miamyanku. Heads bowed. Bobota. And eyes closed. You want to escape Elejibe. the trouble, Apatone de. the storm, Le cacao. the dangers Le of the fukpebo. world Le in keke ma which we foku live. yo me mi legbea. You can raise up your No bi atema hand. kwasi jifi fe le radio agbo. Thank you. God bless you. Akpene wa mema egbenyen keke ma mlea. Ma uga wa boa dadi me kotu hade o. Until the door Me is gano shut. afotram lem anyigba ba se de si me ke wa tu votra do As va. you stand up, you are telling the Lord, oh Lord, Eye I'm esi kene here. kwasi ji le radio I agboa. want your grace. Atema atokpe toto I da want your no love. glory. Ba I poto want your forgiveness. Medjibetonu I'm vonyo making kem. a wise Apoto choice benya be menye nu now. von la. And I Melo want this chachia salvation that comes but from sayamea Christ. As matro you raise su up to your hand, kwasi ji please stand up. eye na tokpe And you're toto da telling the le radio Lord, agbo. Lord, Lona I Yesu come. be me va gbo. Lord, Yesu me I va. come. Gle. Lord, Yesu I me va. come. Yesu me va. Raise up that hand, Yesu me va. and then you stand Yesu up. me va. God bless you there. Akpene wa Online, mema. Ikele television, radio agbo le radio, télé. Les anywhere Seigneurs you quand les are, cames any country pre-conférence, you are, les Zoom and dit, you are hearing my Kapopo yaye voice les now. se This passe is your pekbe day ya, of grace. ekbe maou do be I'll ya pray with penuo, you now. matuk beda de tao. Raise up one hand, Kwasi de kade with ji, the other hand eye to na your chest. ata de kade Father, akota, in the matuk mighty beda de name tao. of Papa le Jesus, Yesu penko I sese pray maji, for everyone matuk standing beda da now. mesiame, Forgive ikele them chitre, in kwasi Jesus' ji kapopo ya name. machobo nou von I ke pray, o, Lord, you set le them Yesu free. penko ma And peton on na wa this day of grace, Ekbeya, grant them your amenu grace, your vevewa, forgiveness, your de love, chochoke and u your mercy. lonloa, Write apato, their ne names in the gedo book of bakbeme, life in mlomben kode Jesus' akbe bale amele name. Yesu penkome, Confirm it, O Lord. dokpeji o apato, Saved, teo, free, tukao, forgiven. chonu vo In keo, Jesus' le Yesu name, penkwaji, I pray. me dokbeda de taule. God bless you. Keep on Mau standing. yirau lu, mau yirau, It is state yirau, overseer mau will yirau, now come mau yirau. and lead us in Maune this yirao le kapopo ya time mebe of e wo chacha counseling. nyutoa esimeke mia khotopodoa zande nya ka troa gbova e pastor atogbeda de miata wo yirao le jibeya pe ya pala oji le piensia le de la The door of Yesu heaven is Christo pe open unto come you. dona la pemeda bena amen. Thank God you are entering now. Akpe ne maube Welcome to the kingdom eva of gere God. pia do pia me saya me e yo ha nko le ngo Lord, hallelujah. my time
has come. Gamea esuna The mazon. time Ble. of miracle. Be nukunu be The gamenya time su. of healing. Doyo pe The gamenya time su. of Noble. deliverance. Gade The de pe time gamea of sunam. supernatural Gamea su be manifestation. mau. Ne onu gan Let wala the church gbenyeme. say, Amea katane and globe. when you hear the Amen. final Ne ese amen, amen ko you chia le will saya mela. testify. Dase di dia no numena. I will Ya hama testify. di dase. Now, you must understand Rwa sena and ne gome. believe what you say Akonu as you yi believe blom ni la what he has jise. said. He has said Eya glona that obede. everyone Amesiame. that calls Si upon ayo him, afetola he will benkola. answer. Wa He ya even tone. says, Eka globede. while we're still Esi speaking, mekemi ga that the potole answer nupo will pojia. Don't chialava. and then when the Eye, final Nese amen amen ko comes, chia vokola. see the miracle on your life. Nukunu de malekera gome. Where are you? Tikanele o. Raise up that hand. Ko asima And de lay ji. the other hand Gade karafi where you kele have the vuma. problem. Ike Every kakali kind now. of miracle Nukunu will sia take nukunu ke place in your jimnele ya. life today. Ma wana fame na osaya me. Father, Fofo. in Jesus' Le yesu name, pen come. God of power, Mau God ike of sinu love, sele. God of Mau mercy, ikenye lolo God pe of mau forgiveness, gbonu bla and nyina God me. of Chonu miracle. vo kena I me. pray, oh Me Lord, do touch gbedale everyone sanya. tonight Be in asio ne Jesus' kame name. siame le yesu pen come. Whatever the Nuka sickness, kenye dolelea. whatever the disease, Nuka kenye do whatever holamenua. the trouble, Nuka kenye take kaka everything away saya in mawe. Jesus' Dejo name. le yesu pen come. Those deaf ears Toma yo be kata kuwa. opened in One Jesus' vu name. le yesu pen come. Dumb tongues be Adeyo tu loosed no in ton Jesus' popopo name. le yesu pen come. Those blind Kuyo kata eyes gba. receive your One sight kponu. right now Fifo lie in Jesus' le yesu name. pen come. The withered hand Aloma stretch it ike out and be made tutu whole. gbọ́jọ́ That darí a short leg agbenegere me go out now afɔma in ike Jesus' kpokpele nɔvia name. gbɔa ne sɔkpakpe nɔvelia Elephantiasis, le yesu big ƒe ŋkɔme leg, you afɔma cannot ike even wear lolo the right gã dress. I aɖe pray ye the Lord matema will da touch you fɔkpa right o now. o matema da And ado nu ɖe that dzi o leg or those mawu legs ne na be will become afɔma normal ne in gbɔ va Jesus' teƒe name. fufu la le yesu ƒe ŋkɔme Every form of swelling, nu tete hernia, ɖe kpekpe tumor, akplolui fibroid, nu tete hunchback, fibrom whatever, ekpo le come edzi out me in Jesus' me do gbe ɖa bo katã ne bu le nyaba gbeme le yesu and ƒe all ŋkɔme. those demonic Aƒetɔ powers, gbɔgbɔ powers of vɔ ƒe darkness, ŋusẽ ɖe militation kpekpe against yiwo le your te life, kame kpakpe working nyaba gbe against your le life, tsitre ɖe I mia ŋuti command me ɖe that gbe ɖe wo evil dzi spirit, be wò gbɔgbɔ evil vɔ ma power wò with gbɔgbɔ evil vɔ ma manifestation, yi ke le come dɔ out in wɔm la Jesus' ƒotagba name. dogo le amewo ƒe agbeme le yesu ƒe ŋkɔme. And I pray Me that do every gbe ɖa sickness in be your body, dɔléle ɖe every kpekpe disease le in your miaƒe body, lãme every ailment you dɔlea have, me the nu divine yi ke ɖe touch is kpekpe ke le upon mia you ŋutia right now. mawu ne Be kasi mi healed mawu ne in kasi mi Jesus' mawu ne name. yɔ dɔ mi le yesu ƒe ŋkɔme. Lord, Aƒetɔ confirm the miracle me bia be nukunua ne va me to the right, le ɖusi to the dzi left, le miɔ dzi at the center, le at tsitsina the far back, le megbedome ɖa everywhere here fi now, ɖe the kpekpe alpha location, yiwo le those se ŋkɔnye online, le me yiwo katã le and those duta over the me radio, yiwo katã le radiowo television, dzi telewo anywhere dzi you are, fi I sia pray fi ko le the se ŋkɔnye lea power of me the Lord bia be wò reach you where you ŋusẽ are right now. ne kasiame mawo le yesu ƒe Rise ŋkɔme. up and Aƒetɔ walk. bafawo ne tso azɔ Open your azɔli eyes and miabe see. ŋkuwo mi ʋui And nyakpɔnu let the creative eye power of God mawo ƒe work ŋusẽ in yi ke trɔ creative wɔa nu miracles yeye in la your life ne right wɔ now. nukunu yeye tsɔ de miaƒe agbe me. Thank you, Lord. Aƒetɔ akpe na o. It is done. Eva eme. It is Mebe confirmed. eva eme. Lord, Aƒetɔ at this final le amen, ezã mamlẽ ya testimony be in ame every mouth. kpɔtsia yi nyagblɔa ame sia ame ne ɖi ɖe ase Jesus' name le we yesu ƒe pray. ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Eva me. It is done. Eva me vɔ. It is done. Eva me vɔ. Check up yourself. Todo You see kio the kpɔ. miracle Todo there. kio kpɔ. Nane tsɔ le Those saya blind me. eyes are Kuma yi ke open. Check gbã. up. Yesu ʋui na o. Le aƒea me ʋu Short ŋkua ʋu. leg growing Afɔma out. Check yi up. ke kpokpe le nɔvia gbɔ. Esɔ Deafness azɔ. removed.
check to up, ike kwa ele senu and all to the do ki ko things moving about, nu yo tormenting your life, kata tormenting your le body, zone la everything menao is gone. yo kata And you have puta gba the o peace of jo God that has settled ma u in your penti body, fafa in your heart, in your soul, in gede your spirit. la Check menao out. nchi la And as menao you see lupo that menao God has gbogbo done menao it, now ene you're kwebe sitting on ma the we wheelchair, you cannot ne keep on sitting koto there. nanyi You de have to use your keke bia me own ao strength and Sanu which is se given to fide you ko now, ike ma and una the wa healing there eye now, and na get cho up, your rise up and walk. aswansoni ason And as you see what God has eye ne done, kponu ike you ma come wa out here to and will kova rejoice ne mia kata together. mia kpo chijo Our yo kitchen state overseer yo now to kakle moderate our wo testimony alomaka time. pomo biana yo number fe ya yo miena ne mia kata mia kpo chijo kakle o na yo le 93 You can do 04 better than that. Let me hear your 38 clapping. 38 92 More. 32 00 06 More. eye mia kata mia kpo chijo atwa seye kakle o elabe Final mau night. onu kan